Blay Pibaro, Piapet Yakari Kasi channel, Yon Rachapi Yakatu Pubor, Jonkanika Teo Bamenta. Ini Pimentash Kimat Bakongsan. Haringkat langbat kisah sabut, IT ka KSU, Shaka Sorkar, Halor ka MPSC. Rai ka Kongres banlek mudui Shayeng Kashari, Bersai ki langut ki MLA, Balapenia so Shaka NPP. Dagas try ka baklembu bor an pelong keseng ki bati mau ti siam. Pendem tudong sop u acting CM hakmat ka MB, tang ban yo se ya ka pisa ka ba point wesan keluar tingkang. Uba sniaw bahalang udi unong aiktian ka RSS, ang uba pala. Bat kiwe-kiwe dagi kubor. Yan ya paimenta siya ki kubor banya. Menteri katanat boarding u AT Mondal, hakasni ba jong katayo ula pintip baka sorkar jela, kalatung consultant. Nakabentaban wat ikaw par kalenti na kasurok, kaban pintik na ba baro kikali kibawan siya silong, kinamdan kam syu banya ling baka jingking umyang. Abaya kren ba kinong thok kubor umandau loong ba halor ka ISBT hamawyong kan don kam kato ka nepor ban yo ya ka surok yat ka ban la penlong ya kene ka terminal ka batri kam kumbala thmu ban long. See, I want to tell you very straightforward. We have engaged an IIT for giving us the technical feasibility for allowing the vehicles passing through the bridge, and we are exactly doing what they have told us. This bridge restriction will be there. It is going to stay for quite long, because with time the condition of bridge will deteriorate more. So how can we expect that the ban will be lifted for higher or heavy vehicles? Then what's the... That is a different issue. It doesn't mean that ISBT will be not utilized in near future. Government is engaged to see an alternative route. Now, why we are not allowing through the bridge? Because the dam condition also we got to look into, and so also the bridge condition. And as per our consultant, they told that no vehicle more than 9 metric ton should be allowed through the bridge. That's why we are restricting that one. Say suppose today we allow and something happens, then what happened? Then you will only tell that why government did not follow the directives of the consultant. Is we are restricting the vehicle? No. And as you told ISBT, see, ISBT will serve its purpose. Maybe it will require sometimes to get an alternative route, for which government has engaged some consultant also. And they are working on to see that an alternative route is made so that all types of vehicle can come to Shillong. Unong yalam jong kaseng KSU, but chairman ka Employment Monitoring Cell, ubar Ruben Niger, hakabay keren shakilat patay kubor ulaong, bahdian baladeb ban ay yakador kas hakabay day bat ka jingwan ra, yakajing penkala karukam terikam jong ka MPSC. Kaseng kalada ban ay yaki kot kisla baper Shaka Sorkar jela haka bakala ban penkre babakan sngotu bagajing dawa jong kaseng kamde tang hasla leer Henry haringkat kisaki sabut ki babiang. Ulong ba ha Mizoram ke Mizoram Public Civil Service Commission u chairman bat ki dekat kidei ki bala dep pas ya ke civil service bat kidei ru ki bala shongthai kumjuru ha Manipur bat hanagalan kilong kumtahi bat hajla Meghalaya pat ki chairman bat ki dekat kidei ki bru ki bala shathong da ki ru sengsan perthai bat kumta ka seng kawan ra ya ki sakhi sebut kenang bakan pensuk ya ke sarkar bat ha keju ke poru la pendai lang bat ki result bala penmi da ka Arunachal Pradesh ha ka bakarukom penmi kala long ka bakhoi basuba ki penmi ki kerteng ki roll number ka percentage ki marks ha ki personal interview but written exam kum ki ne ki AKA ka penmi ba kimle ya ki AKA ki baburi henrei ki la le da ka bakhoi nakaliang kaseng ni ai shaborok ni salpundai ki amli na marbangi kwa ba yakani kamat bakin keren ba session ka ba kaban stand lakshay kasni nomor ba kani kadi ka mat ka bakta ya boro ke jela hi boro kui kum kisamla
kila pendep ya kam kejungki kila pendep kejungpuli kejungki Henry kaba semua sifat watla kiyo iki max ki bahe Henry namta bakimdon kejung itu hani hantai bakim itu iki he ki han hidup no yala ka ho tikung kasang ila shim iki ni kisenja nanu kini kis kendiat na bladam pilai ihi ba nila ibu ya ka nilai hi habar ka office jumka MPSC nama ikwa ya kata transparency kata jengkut bahkan tungkam jumka MCS but hadin berlami terima sini bagi pun kicing bakala nakal yang jumka MPSC belada tak itu benda jumka MCS bagi tak pelat kema sini bahkan kat tu jumka kendram teboro kini kendram teman WPB examination kum baseng isutu ba kum kini kicingja kita ngeja nakapor lada ngimla ban penkela bikian kikam jongka MPSC ladang kumbasan terusnya ke MPSC kalau ada minta Henry ya ke revolution 1972 halu menta kam simla aman kimdon kita ki kendon an ki examination through nikir rules kebabian kimon long kumcu menta bro but de halo ini benda bah kini ki kendam kimi kawai kita cukli bagi ko ampu bali asal terusnya minta kimdon kini nikir rules kebabian hatu kini hawan kita dia kata satu commission kamtip dia kata ne ki ko bandri haitai jingbom don katakan kebabian kebatla bante lakam bagi kila bendung yanu kat bagi semua nak pos ni juo ke jingjo ni kena ba kini samla ba tapkam ba hadin bekala tapkam judon kata ba ke jingdawa bisa ke judon kita kiwi ki bentar bagi habis keren ki habis recommendation nang ni nantai tikung kita ki di bantu namar bakat ba ka tungjam kan ku ya kejela ba ku lu kan putra ni ba hakaman kita office ngidon bagi jungna haki man ki bentar kami kaya kawan bet purus ba khadu bet bali namar bangimla ban sei kita ki civil service ngla mesti kita ki brief patre ki officer kar ki bat hok ya kam bagi bala ban wara kan nujing bah te nakaliam kaseng ni labu ya ni dorkas haboro haboro santuk nai ki emily bakin ra ikni ki iman jing dawa ji binya keren po session baginya thir kinya merching mut bakin wan ka ju masu kim ko abni bakan don kanu division abdeng ka ruling ne ka bat ke opposition hendai kani kamat baboro ngiri banwan nang kaju ka kunhun bat takawai ka surhi ba lada ka sarkar ka kwa ban penkela ba kawan ka kwa ban wanda ka tungkam tungjang ko bakhut kadai ban stang shwa da ba penkela ki an ki kanun hapo ka MPSC kanang ba kanon ka accountability nang kaleng commission halor ka tungkam tungjang te labu ka ba ningkong ngibu ba kajitung im chairman but ki members juga MPSC dengan nujur bagi wiki jelah apa ke notice kitung ki chairman bagi members ki bala dap ki jing puli ki babher ki bala contribute ya ka society ki bala long ki commission ki bala asta Henry di pempat commission ke jing naru ki por mo mucho hadu menta ni ibe ki ditan ki political appointees ni bu kata kama jing dawa ba ndi ban kinu ki members ni ki chairman tu ndi bandi ki political appointees jokono kono party kaba ar bagi ong ba kadon ka an po lok yuta ba ki nong tri sarkar ki di ban declare ki jingdon jingam ki jongki ka public domain kawi kaba susi kolong ba kadkum ka commission ba kibi nong tri sarkar kim ju declare wala an kalodon ndi kim ju declare secretary joka commission musim nak declare iki asas cuma te balik musim nak declare kata harus bagi kamu jinggawa kata harus bagi kamu jingkili tak tahu dawa ba buruk ki members ki di banbu ya ki di declare ki asas cuma ki hapo ka website bat ki ba balai ba ni ba pakandon ke vigilance buat anti corruption directory bun ki samla ki bon jual singi ba kidon pun kita kijing kedon kedon kita jimpan bisa Andre yanungin complain buat kumungin complain kamdon kata kerit kepala ban bat kita ki beriu ki balik kita ki kam snim tinggal kam kani ka pot ban kam akna bak kinla ban beng
ya kata corruption napo ko jela ki wiki man ki lomba ngi kwa ngi digi page ki wiki jela ki post MCS MPS ba ki wiki kandang manusna hende ka jela ka jungi ya ka post mungkin ki post ki wan sisin ka hindusna sisin ka newsna baling ong ba ki ngla ba pumi kita ke nong ile UPSC examination ngimla ba clear hende ta ka jela jungi ru ngimla ba kandak examination manusna ya ka arja kena advertisement juga MCS ki pula itu lai pesan lagi post banyak pelat season pelat kila pelat santan lagi post man muslim ti kena kila kentip ba data kila ban clear kani hauni muslim kila ban prepare nan tawi muslim kaji pelat bun lagi post kadi ka wi i jing suba ka jungi kalong ba be kila ban tunjung ya kat tu kan ni ki brio ki ba de ki ba ya don link ki ki han ita nalai dari badan tak saus untuk post kinumla amal ya kata di kajing dawa kajing ikalong bak di ban conduct examination muslim kaba seki kiwi ni kimat jing dawa pengsan kadiban publish ya kamaks kiwi ki public service commission ki publish ya kamaks bar kerteng bar marks kamaks ha person interview ki lelu kita ni ke jela jungi pan kakwa pan pulong ki kanu examination kakwa pan buri kajing buru iki kidon kini iki bro ki jing bakla but ikwa ruba ka kumba naka directorate of the department of personal training kala ai ba ka personal interview kamdi bandon chu nadu grade show kata ka notification kala alam nuru arja khandri kiwi ki jela kala patri kami kata hende ka jela ka jungi kidang pun ne sa kani personal interview kumba seng dawa ba kani ka personal interview di ben weng makdo ba nam ta grade ka personal interview bakin di ban kandak hapo kamera nakalian seng kisnam ki balada naru usam arja khandriu kila yele ya kata ka benta kila tho ki dorkas ki kalayat ushakma andre kensan usam arja khandang iba kita ki mat jingdawa baka sarkari kila apdian kila aja ano kilaingot ki MLA jongka seng kongres kentub ya ki arngun kibalasha suspend na ka Meghalaya Pradesh Congress Committee kilalej ban penyaso yaladi ba ka National People's Party hagajan mit skining kong jongka tayo kini kilaingot kideu MLA ka Mauhati ba Charles Marngar MLA ka Nongstein ba Gabriel Walang baru MLA ka Umsning Dr. Celestine Dingdo yakini kilaingot la pres ngyo bha da national president ka NPP bat menteri rang ba ka jela Konrad ke Sangma ha ka jingye don lang kinong yalam ka party ha ka jingye lang ka balong ha office traikam ka NPP ha Shillong ka Kongres ka badan sangut ki MLA hadin ka jing no kum UMLA ka Kambagre Saleng Sangma ubala job ya ka election MP Lok Sabha Natura kala don menta satang uwe MLA hapo ka ying dor bar thau ain ka jila unde MLA basa marwe ha ka Kongres udai uba Roni Willingdo uba Mikmat ya ka Milliam constituency kini kilaingot ke MLA kila lej IT ru ya ka Siti Sha ulampang hing dor bar thau ain ka jila Thomas E Sangma kapa penpau ya kajinglet yasnok ti lang no bat ke NPP da kene kajingwan yasok kine kilangut ke MLA ke NPP kala kenjo ya un number live away ha kajingdon MLA hapo kayingdor ba thau ain kajila kine kilangut ke MLA kila aya kajingkren ban pen I ya la ki jong kinya halor kene kajinglet penyaso jongki sha ke NPP Masgawa please Raj Charles I'll give the floor. Yes sir now. Demo I request Dr. Khalfi, Bani Sasba Kedar. Okay. So thank you. Kindly be seated.
Ni dan hane ban shakri. Ni gran shipan ke jingit jai. Balai buat sasung di jai. Lada udang hak National People's Party. Pinamong ijat penyusup. Ini dia jai. Banganul batong hati di sini. 4 MLA yang mau hati konstitusi. Ubat dala dehi hak history jaga mau hati. Ulai dala dehi hak karbi yang melong. Asin dan dipenai baladat nak mendaki pai parahon. Jadi tinggal jangan dengan National People's Party. Saya berkomunikasi. Ini jalan tapi kenapa kerana ini sih nak lesah mah. Nak menang kecilha, jangan mereka atau konsensus. Kadang kau yang kecil om, kecil itu kan. Agak selong jangan menjadi bonding sama dia. Don't way orang bahagian, lalu si postnya, niat di sama dia. Dan pria dan eriong militi sih, tentang ni gelap bertanya yang lain. Lalu si senang buat pria, ikan masa. Kaya ikaw mga mutbang hari ini kesini tu nampak. Pencan bro, kikam ibarat MVP kelak. Jadi kita ketahui menyuti, menambah konsensi kejongan menyutu. Mengadal kejingkaman, kini kejingjan juni ke MVP kalau kejingkut, nak menang. Kemau hati konsensi was the one of the backward konsensi in Rimhur district and also in the state as a whole. On the other side of Orthodox. But today they have come becoming one and joining. They are still far now, but they will join together and someday. Kekasukunan, kacimwan kacungan ini, kadang-kadang kita ada berkat di konstitusi. Kami pengawan hari ini nak berkat lagi. Yang ia di sini ada berkat. Kan kami di sini kita dok. Kan kami di sini kita bersama kami. Naskul lengai lagi kumu lagi. Bangan susah lagi, bangan sumi. Ngansu ai kadau bangadai opposition namla balai na punta vibe na soba kalau kapok la banta sama kolong tong kani kata kadau ko san ko ai diberi ben ai diberi kran ya kejiduan cuma nasional andai hawa kadau ko konsumsi ko don kam ya karoi ko don kam ya so. Makanya kita juga dengan Islam, di dalam museum, minister, deputy chief sir, Arnold, dengan Islam pada jiwan kejuang yang hanya kantor klan, but mengenal mengenai kecil seperti berkambah yang konstitusi konstitusi, buat yang kecil yang district, West Kasih ini berapa kue. Nalar ini mereka terperbuat Norway, ni ada lupa kami tinggal. Kalau mereka buat kilidan media show ini berkat, melakukan dan jinjit tu. Mengalami lagi bermanfaat dengan sini mempiailat mengenai mengenai sesuatu. But ketika sor dapat makihi di persekan mengenai bahasa boy hamil mentah. I choose to keep silent. And when I look here in the first row, 90% are ex-congressmen. Actually, there is nothing new between us here. It is a journey that we all take, and we decide to go right or left when we see the journey to the right is less beneficial to the people who represent. Situation demands that we should take the left road. This is the situation that we three decided to take. It is not that this right side, the road on the right is totally bad or has gone wrong. No, that road is still there. But for the benefit of the people who have elected us to bring changes and development that we also want to show, we have decided to take the road on the left. Terima kasih kawan kumno. Ya nanti mi anti. Ya nanti mi anti. You take any road, but take the road that gives the best benefit to the people. No hatred to anyone. But on a personal level,
I appreciate the Honorable President of the National People's Party, the National President, who is also the Chief Minister. It is not easy for us to say, I'm leaving my parent party from which I was elected and to join another party. But the good commitment and the faith that we have between the Chief Minister and between us, with the hope that that agreement and commitment that we have will bring changes in our constituency, that paves the way for all things that is happening now. I always dream good for my constituency. I always dream of good things for the state. And maybe today, through this government and through the National People's Party, we can make that dream come true. Ka Kongres kabadon hakaliang persya kalarai banlej muduy syeng kasari persya ya kilangut ki MLA ki balej ban penyeso yala dia syaka National People's Party. Haba pentebru ba shen kan sasem ya karai la kandang beteng ni aman ya trilang ba ke National People's Party Hakasi Hills Autonomous District Council KHADC. Abakren sekilat pathai ku bor hadin ke jingalang jong ke parti Presiden ke Kongres ba Winston H Palau loong ba ke parti karaya selok bat kistat ai bat lanang penkre ya kikot kisla ba klempep ngin samudui da kamukot duma kamdon jing asetin ya kota open tip ba ke parti kadang selok bat kistat ai ba kumno kintinju ya ke hukum jong ulampang ke ying dor ba tau ai ban ai jing itu ya ke jinglik yesok kilaingut na pedeng kisaungut ki MLA ke parti Dr. Celestine Lingdo Musning Charles Marangan Mahoti ba Gabriel Walang Nong Stoin sya ke NPP ha kakat kendai caring nailar. The mood of our workers that we should go alone in this council, and the mood of our workers, they also entrusted the president and his team to examine it clearly, what are the pros and cons. So overall the mood is that they are not happy with the way which the NPP is doing, the way which is happening in the council. So most of them, they think that we should withdraw from the council, and Bapanchang has assured them that we have a system. We are a national party. We cannot just walk in and walk out. We have a system. You have to see the pros and cons. Number one is the interest of the public has to be taken in consideration. So we have told them. So majority of them, they trust us and they leave the matter to us. You know, when we took a decision with a good intention that we should contribute for the amendment of the 6th schedule, we should not allow only on the NPP and the BJP to dictate terms. We have a very experienced politicians in the district, Panchang and his team, at that time MLAs and all. We said that we should not allow BJP and the NPP to take decision whatever they like. That is our intention. But that stage is almost gone, and also the delimitation of the district council and many other things which we need to contribute, because at that time there was a big issue between the NPP and the UDP. So the public, especially the people of Meghalaya, the people of Khasi and Jaintia Hills, should have been left unattended if we don't participate. So our intention is not to make anything. Our intention is to contribute for the welfare of the people. So it may be, you may say that it may be late, but our intention was that we are not a party where we just be under pressure by anybody. We should scrutinize, we should examine, and we should also see that the priority is to defend our people, to protect our people, and preserve our culture, and preserve our land, preserve our unity. That's what we think. Yeah, definitely we are consulting, we are getting the papers, so we definitely will file a case. There's no doubt about that. Ka National People's Party NPP hakas ni balang jong katayo. Kalaong ba ka jingwan penyaso jong kilaingot ki MLA siya kaseng. Kala penklanya ka jingbun pa jong ka sarkar. Bakala plielen tiru nakabenta ka sukasan. Hakaseng sain perthai hadian balas lembha. Halal kene kanong aiktin ke NPP bat ke Menteri Sarkar ke Kong Am Pelingdo kala penpa ya gejikmen ba kita kilaingot ki MLA Kongres kila long pura ki dekat ke NPP ke bawanra ya ke jingdon ki MLA hadu lai phuingut ha ke ba kene ke penshnganya ke jingne ke Sarkar hadu bakut. I am concerned. When we were suspended, we remained in suspension, and our suspension orders
would last till after election 2023. There was no ways that we could in any manner contest an election. Hence, we waited for our terms to finish, and subsequently we all decided which parties to go to. So whether or not the Congress party is doing or not doing something is not my concern. But as a seasoned politician, do you think the downfall of the Congress in Meghalaya has got to do a lot with the leadership? Don't even want to comment on this matter because I'm no longer in that party, and I would refrain from commenting for the simple reason that now I realize that politics is very volatile. Don't want to comment. I'm happy that 3 legislators are now full-fledged MPP members. Brings our number to 31, which to me is very stable. What we need is a stable governance so that there is political peace and we are able to deliver to the state and the people of the state of Meghalaya. Doesn't matter what the aside comments are. Doesn't matter who is saying what about what. Very fact that people have left a party and have joined another party on a 1/3 majority is indicative that there is something wrong going on somewhere. But because I don't belong to that political party, I don't want to comment any further. Interestingly, some were suspended, others were not suspended. So now that again is a very tricky situation. We leave it to the wisdom of the Congress party to decide what they want to do. At the end of the day, we are in government. MDA is in government. Having come from the Congress, I want to reserve my personal observations because now I speak not as a citizen or a legislator. I'm also part of a government. I shall speak responsibly, and I only have one thing to say. We have a strong government now. This has come to Meghalaya after a long time. For some it is a default travel, for some it is the natural process. So opinions can be interpreted accordingly, but we are happy and we welcome all of them, and we hope that we will be able to work together in the interests of the people of the state of Meghalaya. U MLA ka Congress uba Ronnie Villingdo ulaong balada ukwa ban penyaso siya ka NPP ulalay na do comment siya na marbakilada ban kro u labon sin Henry ulakin tan na marba uyeng hakanong rim. Habakan siklat patai ku bon tagas ngi ba Ronnie ulang ba udon bat ke Kongres bat nyaisa bat ke Kongres bat compare lada udon marweru namar ba kinong trai ke parti bat kinong yalam ki don bon kajingra ya kimat kijura kamdei tang balong MLA Henry Shakiwe kirensan ru kila banra la ban kedeu balai ngot ki MLA ke Kongres ki bakentup uba Charles Mangan mau hati ba Gabriel Walang dan Nongstein bat u Dr. Celestine Lingdo na umsning kila krat no syak NPP bat Marway ya uba Aroni uba deiru unong yalam liang persya. See, I think they've approached through my colleagues. Okay. So but then I took a decision that I'll remain with the party because in my opinion, and I believe I'm not wrong, I think the only party that can serve the interests of the state, the interests of the people of the state, as far as I'm concerned, is the Congress party because it's got its own ideology, it's got its own program, how to take care of all the people of the state, of the country. We believe in inclusivity, not excluding anyone. So I believe in that. With that ideology, I remain with the party to the best of my ability to serve the people of my constituency, the people of the state. Unang yalam jong kaseng United Democratic Party uba lakmen rimboy ulaong ba ka jala Meghalaya kala kiyo state ba hakaroy kapar hakini ki Henry Nyosnam hapo ka jingsan char jong ka sarkar MDA da ka ba benrap ru ba ka party ka badon ha ka sarkar kanomla satya ban kenran dien ban penram ya ka sarkar hakabaya day bat karoy kapar kabha kamiat jong gajala ka politik ka day ba mlong ban suthia kaskor ni ban snap bet tengi kong ka party hi ka jing join jong ki laingot syak NPP ngingim la ban comment AA namar ba
katu kadek internal matar jongka NPP yangi UDP ke bangila banle kalong kum ke parti ngin kum ke MLA ngin persian ban tristom na menta jingpin jingpiang pai ba ngin persian ban tristom na menta ka jingpin jingpiang jong jalla kani kata kajing kata ban syaweng na bam syaweng kata ka song ha ka how chairman jong MDA how chief minister ya kata ngamla ban komen ai Henry ni kum ke parti ngin persiang ban trei hala ka jong akam ha ka nu ko portion ke bangidan ke mapi ke makadaw ngan ong ngepi kadaw kolong tang kan ko way ba ki parti ki ba he ki don la ka jong ideology but ni pat ki parti riulum playo ihi kaba kamen hi kalong ba ki priu ki layo i ba kaya labun tuli ki election ngi constant bitang po kasi jentia ka base jongi shagaro kabadan arf southly constituency kamdon tekane imat ka pelong ikiwe pat ki MLA ba ka parti UDP namad bakam dan base shagaro imat kanom lahi ban sinsyar marwe lada ni join ru kata ka digajing i ka personal opinion ko jonga yang pi gajing rung sa ka MPP kalong magindon pe ka sarkar nom da gajing toy jong ka konstitusi ne kumno pi ngamde spokesperson jong kita ki laingut ki ba join ya ka NPP ki kila batai sai kedar ba ki join sya ka NPP na banta ka jingpit jingpiang jong konstitusi tengangi scam ba amdan da kiwe pat isu kade tang kata ka isu kuma ong menne ke pat ka ba kia deal kia kren ha ka ba ngam yo i ngam la ban suppression ya ek ka ba ngam dan kisakhi sabut ki bang ong kum tu kumne ka All Meghalaya SSA Non-Teaching Staff Association hakasi ba ar jong katayo kalarai ban pinkut no ya ka jingya ki shong kalan mengor ba klempor jong ka kabalani ala kumba athui singi hadian baka sarkar jala kalam minjar ban penbe irenti halor ka jingpen kiyo ya ka tulop jongki la penbe ba ka ni ka jingsio thmai kan sedang nadu ka shitari guyayong arajar apusa ya kena jing manjol arai hadian ka jingalang jong ka rationalization committee bala penyai do commissioner bat secretary ka education UWJ Mantri ka bala long ha ka khat khandai tarik unailar ka sarkar jala kala manjur ya ka jingai jingmut jong ka committee ba ka base pe bathmai kan stang trai kam no nadu ka sitrik uyayong arhajar posau ong menteri apa pediang siu bhaya kene ka rai jong ka sarkar ka presiden jong ka AMSSANTSA Jennifer Johnson rem kala ong bala rai ban weng no ya ka jingi song kalai mengor klemput hadin bala la ban pen urlong ya ki jingdawa ka ba kan thup ya ka 8% ka seniority allowance bat 1% ka jingpun kiu tulop ba man la ka snem wala 4 yo 4% ka jing penkiu tulop Henry la sngohun haba pe ya ka jing shisha ba ka sarkar kala rai ban penbet ya ka rukom trai kam ting ai ku blai ning kong ning shap ru ya u chief minister badon brom jungi namar bula ai kata kalat bon shna ya kan ka committee ka bang ka rationalization committee namar ya kan ka committee hi kan yai em but hadin sans nem yin se kan do lang nimar balai lada kan don kan ka committee ru ngi num yo ek ni jing dawa jungi na lor jungi ni jing dawa jungi nila yo pada saka EPFO nila explore the possibility bangin yo ya ka EPF ka jungi ka bangin na preng jungi shiteng staff ki ba yo ya ka tulong ngimpat juyo EPF tina kata kedaw ki ong bangin ni ay ka EPF kalong kum ka security yang imo tinang ta pade na lor ngin yo asaka ngin la ban categorize ngi ha ka MHIS ka bating ting ni ha ban yang lan ko jrong mo bang ting ting ni la sngo ban thaj ban ni em tu na mangim la ban yang lan man kasi ka daw ko long bang ni bun ka kam ka jam jungi kin sadan special consideration sa nang tap de ki bun kiwe de ki bang ngi hap ban du nrei mentang ila sedang man yo ling ba jo ka rationalization committee ke jungi te isungu ya isa commissioner jungi isa Vijay Kumar Mantri ru iba penlong successful ya ka committee bat mentang ila hun
ke jing ai ke jong ka committee but ru ni songu is Swapnil Timbe badai state project director jongi deploy menginya trei kamlang ringkat nang ni syakmat ru idang ong menginya trei ringkat ban penbiang penbit biang ya kan ka committee ke jongi Ka Khasi Students Union KSU West Janja Hills District Unit hakas ni balang jong katayo kala IT ya kador khas ya menteri jong katanat ka koi kakya kakong amprin lingdo ban kentu ya ka bakan kentiu kerdan no ya ka baratu PHC sya ka Community Health Center CHC karung ba jingat hu jong ka union kanika PHC kala syakri yakumba khalai te kisnong mentala kumba sa pautali kisnam bala penyat daga NGO bala tip kum ka Janja Hills Development Society. Haka siti ke union kala kamba mentala bon snam ke jing bon pai kala nangkiu bat katkum ka population record jong kisnong hadu arja at pulai arja at posau kala kiu sya ka at huwe hajar khat sau kibreu. Ta kali gue ba kaladon gue ke negeri sokar kalau ayah gue ke sub center hati hab eksan senung bukan tuh senung nuksan madan ruan keruen yonglang penyok mai dia ba negeri sokar kalau ayah negeri office jong DMHO kalau penyok negeri ke sub center kaladon kejingka bom semut jumut apa yang gini kesan senung tanah kada badon ki katugan buat kirusim kebu buka ban temuan pendik di kijing tren lagi dekaba le buit di buit sop jongki sana geleng jongi geleng seng gila wan pentasi wan sko hai madam gen simkti ban simkia ban pedep no di kini kakam basa teng aslim nang bakan don gunung kijing ban mi kijing kulmar apa yang gini kisan sunong dan apa yang pai ba nang bakan ni kakam kana wan ra kijing to yo bro pai ba langsung sunong jong teng kathan berkomjuruk kini song sengan ombak sarkar rene repa ka office jong DMHO kan entertain tang ki marwai marwai arut ki breu rene ban perkhat ke jing haji met jong bon balang pada gileng jong i madam ila ongba ini kedu edisi perminta ya kam ila sanget mengini kedu edisi ba penben ya kata ka jing huri hura ba sia kata isan senong kumba kila be denu basdang ba ngade ban dia kan dia bit dia renti bit kumba kila rai oman sengap ikajing dawa jong tai ki marwai ki arut ki breu tinggal sebagai keempat gaman iwan ba negaliang sing bakal dong ke PSC bakal slim ba rimba ba sapo slim kalau sekiri sekitar barato patmata kat kum jing dawa jong gojuk kedai jai por population ke jing bun breu ketiki sinong kadang bun mereka PSC ke sekiri kum bakal lai tini sinong te kat kum dari jai ke por ki breu ke population kadang he ki breu kadang bun ke jing dawa itir don kam ke jing sub center kadang duna pat ngine kren kendu e madam ba iong ba ni jawa ban perkentiu no ekasa ke keran CEC dan keleng jungi iong ba yamta empala henry la ipod ke assurance ila kular ban piang pat dikitiar kita dikitiar sumar ki babiang hakati ke PAC jas koi pertama lomba nadu la de upgrade jaga namdong PAC jaga namdong CEC usurok uban ya na surok ba serap PAC dong bosni udah kata-kata kisam jinge ginongpang ginomle ginongwan ban sim dawai baru yang pun pak facilities baduna untuk ke CIC pada kata ru madam bila kula ba in pekimi ba in pa iki priu jongi ban pek iki baro ban pek iki jindong kam baro insya kamdan kata ka jingguri hura kadon ke jingi penbek ke jingi persang be ban penbek kidon tang kato kan ngut priu besim gabu ndai kamton kata ka huri hura kadang tangga bemjing yes ngotuk jengmut tanah kada basim ke bojong marwai armu kibriu bangimla ni tu teman ban power teng tanah sim jing ke bojong kita kibriu ka sami ban ka sa pes ngotuk jengmut kelomar jengmut ban ibarok ini kisan senong ka Meghalaya Commercial Truck Owner and Driver Association lingba u president ba M Marngar ba uba di Pingrop secretary JSC Stone Crushers Owners Association Quarry Owners and Workers Association habai kran sekilat patai kubor kila pentep bakendaya betengnya kejinga ki kumbalada penbena haga khat kendai talik ubenai nailar haga jingya lang kabalalong hamadan kenton umon kat baka sarkar jela kampat penkalane ai amendment haga bayadai bat ka Meghalaya Mining Minerals Concession Rules arajar khandri
Ba marngar la ong ba kila don kajinge trailang bat unoyalam jong local trucks and owner association uba agent star kurkalang bat la don ru kajinge lang harengkat bat kinong tre bela bat kala don kajinge lang sha pernai bat la yalong teli kawai hindrai kum ki try kalipat hap sangap ru ya ki try parmau namar kine kidei ki bala tibha ya kakam bat kajing dawa jong ki jong uba agent star kalong man pentamai no ya ka triple MCR Act nama lada kalong beain syakinong ti mau kanlong beain ru syakinong kit ya ki mau kishim batkat bampat yo iya kamoho jang ka sarkar ba kala pelong ain ban kit ne ti mau kan umpat long ka babha bantre ya kakam kumta kia menta borok ki try kali bat ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Driver Association in sange chua banti ya umau usim tat hadu ba ki try jaka ne try parmau parship kila lej ban kendu ya ka sarkar bat ba ka sarkar kala pentikna ban pentamai no ya ka triple MCR Act hangta in saya kren lang stone owner bat ki stone quarry owner bat ki worker association bat ka chu apor chokais ka si yelo bat ka chu apor ngani student bok ngidan bat ki seng train palma posiap la chathai west no stoin the stay bat ka chu apor ngidan di president bat di jongka Meghalaya Trucks Association hakari por ni student bok si bon ni do kan lam ta jongka ni chu kamat lam ta jongka ni chu ka issue te nakaliang ko jongi ila di pendong yang to kecing alang pat ba hangti halan nong krem konton mon men hak khat kendai tori kos bat ta kecing rai lang jong pat ba batron ko to sini ta ko we ko sur ta ko we jing mon ila rai ba nama kecing ka ba nakaliang jong ka soka kala ban kiai ni batri yete kam ban pa sange no ting ila isim rai to rai ba yin sange no Shua yang cintai palma porsi apa cuni construct dah kata kebangi orang indefinite strike nado kepala trikam nado menin kemiat apa wei tarik tinggal menin orang pemana ba tak adu benda pemana kumai pan hadin cuma tiga sini biar cuma tiga jenggalan baik ba nak kalian cuni ini tentang syangkai kumpinan ilam ilai yang hadin yang ini kam nak wei department nak office nak wei officer mulai kendu Batman bani kendu kalau ka kubur kustenang biki ang bani sudong ke cengkamen bangila bagi orang penting pian ia ke dirkam kucengi te kumta mentang wan ni ban yutu ipi leba ke jumpi ban penting baik ba bagani ke cing strike ke jogi ke cing sange ke jogi kadang ya penting bagi baik ba ki ba ai cing kesan ni ki ba dong saudong tu bani kasih baik ke jogi kila ya railang pulai dolang untuk sini bakin sengap bakin syaskor berkamu syua ya kini kecing pembera kecungi bayam mentah nam tak cukup tikam ke bangi ada railang ini ya sange syua sipor barka kubur bangi kuai bandong ba ka ke bangi lai kedua bagi barka komen kalau barka kubur kalau kesempatan na suntu ba kalenti kedon imat bangin sayola ban yo menteri pian Henry tang nama ba ka kecing kalian kesulong dah ka kecil ni dah up mentah ia kata ka insuran ka asuran kematikan na kibor kiba hakredo banyo ban benamo ia ka banyo ban perlaino ti mentah na kot ngawel ikat pat ikin pat ikat ba bro kiba cu aj kasan makin nom sutu bakla ia ka iki kibor kiba ba kenya isa bani yai up bani sipon yang skem yang kemen skem bahkan ini kam sakit sini sakit poli yang injo ban ya penlai injo ban nio yang kemen bahkan ini kam sini injo ban penting dia ka JSC Stone Crushers Owners Association Quarry Owners and Workers Association ha kasining kong jong katayo kila pelong ya ka jingalang ka bahaya bha hamadan kenton uman nakabenta ban siem rai halor ka jingshem jing jongki Hakabaya day bat ka Meghalaya Mining Minerals Concession Rule Araja Khandrio.
hang negas ngila yo I ba da kispa ngot kibru kibalawan bantu ya kate kemadan wat ha pedeng uslap ubajur ban penpa ka jing syakta jongki na kate ka act lai jingkran hak negas ngi uba mau koridor khas emli ubade u general secretary ka seng nong khayish mau West Khasi Hills Vice President ka JAC u Shai Boss ha kane ka sngi ka rai ka bami na kane ka jingelang pajba kalong ba na du ka ar phuwei trik nailar ka JAC kan pelong strike bat klembu por lano ban penkut tat hadu ba ka sarkar kan sngap ya ka jingkwa ka JAC la pen benai kane da President ka JAC udi penrop masakang ya ki pamau masakang ni pasya ilun kerti ya ka meeting trong cái quay ba bắt nhà form nhà có way group from the same phenomenon khai siap mau của West Khasi Hills thang ta lên lăng thì driver ô tô thì driver pickup thì driver truck thì driver mau thì nong wai thì nong thiệt bắt cung ta ter nhìn xem là bu mà cái trong aseng lenya bulang hakaju nang bakan sut yengi bantai kam bathak takapor kila pasat yangi bat yakane kam bantai nganya thu yapi ngam dan parmau ngam dan pasya henry nagabenta kajongi ibaduk ibasuk nagajongi kukup siang isen siang nihaban yen banyele ya kan ya kam lu di pulis kita koi ngim chanalangen yang kem na ngi ba dan hamne nyipting kiran din no yang yang nyakren yang ngam gim dan kam ban nyakren idan kam kim ra ya kan kan ban tengkelano bat kinong tei gijongi kun iparakasi ibatrei hal kapor itrei ping nganya tu ya di kesem balai no baro lawan polis jongga forest mina na kajaka trei apek mina na kendong andong lami na katu jaka selek trei nila lawan sisa lasak ulang lagi balai apa kata ni ai selendet ngamudur kani kadalam bet kagir plan ke nasi kebanyakan ai siapa bah pulang bah ngin spai bi ma nadu West Khasi tak haru kata dua kecil kan kini ke jingelang mendak sini ke dei tangha atang lagi lahiran lagi terus kalau kendiat halor kami ka cipunang ya kami ka public meeting kata hadirin ba kasarkar ka Kemlut, Facebook di siapa timau nakar wan ban penuit, bat adu di prok lapan salam. Ini akan di pelong ya kami kerja penting kalau bangin rai. Sekarang kita kadu ini kalau bangin rai kalau bangin kan yang supply ya mau kami tang mangi. Dari habis kini company kita terayu waktu di kanlang, kanang bahkan nom kata ini malah kan mangi di maning kim kan kita mungkin ini kuat bibak sabak kan kalut barok. Lembah kecil terlalu ini kita kemaja jai ban lek ini kenduk di company kita bakin de ban kang baik hadu bak setakan kini kan terekam habaro ke distrik ni habaro kecil terekam kalau di habaro di distrik kita dia pun di Ka Local Truck Association LTA ha ka jinga kendu bat kilat pathai kubor kala menjur ya ka jinga ai jingmat jong ka sarkar bahabati mau ti siam kamdei ban pendu penjulor ya ka mariang bar kala kerpar ru ya ka sarkar jela bakan perkhat lem ya ki longyeng ki bedung ki babela batrei ya ka ni kakam Kaseng hadian kajingi kendu yang mentirang ba kalai tu ba kala kerpat ya kesarkar kedeban perkat lang ya ki beduk ki bedon ki jingtre ki barit ki bamla banle ya kata ka mining leases bat ka query permit namar ka bon ka jinglut ki babon ki jenit ki jenat ki ba umla ban kodbor khamtam ki pai nong kendong ki baduna ka pule puthi bat kumta kaseng kedua pat ya kesarkar ba kedeban perkat lang ya kum kine ha ka bayade bat ka kam ti mau ti siap bat ka transportation jalan Nakapor siya kapor kani kajing yukun kebangikan siya sarkar banwara ya kata sistem
baka cinti mau disiap haka jalan jungi kumbak sukar katrang banam kata ya kamar yang ketang nggak bujur bad haka juga por ke jingdawa pat ke jungi kibarit kamtam kibodok kibodon kicingtrei kibarit kibomla banne yang kata kamalis bad ke kuari pamit makacur ke jinglut kibun kijinik kijenat kibom kotbor ya kipada kibodok kamtam ginung gendong kiboduna kapuli keputi bagi tawa pada nak sarkar pada menperkatlah pada hukum kita tiap pada juga dengan kejing yakun kejing elek kebah hadim kejing wan juga forest department bat kiwe di gibor ban pensangi yang kejing timau disiap kalau long kum kejing kenik no ya uhuja nak kalau yang cungki babun kibe imja dengan kekam hak is kesil kejungi bat hakiwe di kebanda jom mencelah di kitrop asosial dari gawe nak kenhun kepala syakta yang negakam kitrai kali but bon hiru om day tang bangiden nidon ni kata kali tapi op ifo just when berkumta teter Henry idon berkat lang bat kapar banti bat kat siap berkumta teter tiga di kalak tak lang bro bila ini barang ni dia kan negakam om day tang cung wei doa kadai hiru kabanta pada ke hok hi jong borok kinong song sinong kiwa sakta ni kam makin bersngong lada dei leng baka kanhun lada dei leng ba shimet ambar habak ta ya kayap ke im jong pai ba kadai hiru ke kamram jong borok ban bersngong ya kani syak bor ba dikwi temata ke genti ngiyo ya kubor bas mutanak ke ba mene ke bangi ilang don meeting kinogit kam coba drop association hakapor sipu siteng sipu baji hati ha yang sa jonga ham darping kensan kapoi kicing phone nakalian chung chim nesta wong wan sini ngi penbek yak tu kam kaba nilai keren nilai sateng bat nolor ba haus nam acha khat khandai nila aiteng ka memorandum hau chim nesta ban ngila ralang kita kopi ru mene lapan ilang chim nesta bat plus sebab kini kabangila pengkrek kerpang deh kibun gini kami memorandum kabangila pengkrek ni ai cim nesta kabangi kerpat ban pelat ban kan kiwe di kendon juga terbilang sial berkumcu kabade kaak katumgi section ki berpen uker cung pesan soal ak kaba dagi cing trailang cing ai jumut jongi ki pada ki bahasa kata rengkat ke sorkat banlak bade banora iya kene ke cing penbek kabahtin hareng ngila abang bahkan nikah ka amendment ban simplify ya ke triple MCR 2016 ban simplify ya gitu kiba kotbor ban le ya ke kori pamit ban ya ke manilis hak jo ke por bade kiba bon kijing tre hak ni ka thain ke jungi kum ka thain lek kro kaswer ter gani ka thain pernai lakor kiba bun kiba pli kiba im daka jing im kebab balas ka khandau chuki rukim kamya habi baharu bandale ya kata ka kuari pamit manilis maka kum cintau kampa jahat baka capacity ke chuki rukim buat bohiru ya kata pinong lele ban pembiang ya kata kikot islam long ku bakran yo mau udin namar bapli kena kibon hi kibon pulih putih baka pisah lele na ya kata namar ku musyong no labun hi ba trei manda la chai le sisi la habeno unong thit ru u isnai badong wat tan pensa ya kebil wat stayo ne da ayo namar ba yo i ke chulo jugi ba ki im kamai cek po kumang syong om dei bangi kamai spa ka kamai spa ka dei ki behe ki bakra ta yo no hi bai no menta si benjanit ne la chai le sisi le sisi kata kalau cik pai ti hanrei ke basu temat kalau ba ni ai kublai karpang yo chim desa onat ke sama uba bat hiru halade yaga tenat mining kabade ke concern department benle yaga amendment yaga rules ka triple MCR bat kunju uba bat hi halade yaga forest department kabade ka concern department kaban ai ke notice ne ban pha yaga ni ka jingtho lane man wan kalade shadow sekori pan pha se nge yakinong tri hagi babun ke banda jumika jelang jumi te rengkat
ni ai kuplay ru yau ba banti do lendo MLA juga mau kro konstitusi mat babun ki pada juga mau konstitusi la lek ban u chu MLA le jong jong ki kalau MLA juga mau kro ba banti do lendo ai kuplay ula simkia teman meskat la pu ni wot ni na meeting ni pungkut no ni wan wot cheying jum nesta kan ar bejing poin pan istang meeting ke jing keren kalau long apa niak bah bat ka basmo tenat namar sngap ya ke ai ke jing ai cumut ke juni ke Nagaland jong siam ula simkia dalade la ai ka isuran singi bahwa non kuslai Nagaland jong sarkar kan proses no klohi ya keniga amendment ban simplify ya keniga triple MCR ki rules ki bodan haka kat basya bat plus nangta pade ngilaat samingi pade ba ya kini kinong tre ki jungi ki bodong ki bom kodbor ki bom dan ke mesin ke behe ki bom kodbor bandio ko ba mining list ni ko ko permit bakin kentuk langno hak rules ka balai ka exemption rules ka ba on I exemption pade ya itu kinong tre ki batray da kata kabang yong katin paring ka traditional methods kabumut ba ki bom pen dan kam ya kini kino ki machineries kat kum ko juk mata kum ki jizebi bat ki we ki kor ki pu silo mat kum ta tar kabang yong kabang saya ong mangi ni pai ba nang pendok timri ya kani karus ka ba Nagaland Chosiam lo ong non sim khia kat bala ban tersat lang hak rules tri lene ha inu benda jong ke rules jong ke triple MCR banbu ya ita I kendon baya ki nong trai barit barya ki bom don ya ka mesin ke behe ne ki bom kot bor ba on tersat lang hangta ba kim don kam show pande ya ka kwari pamit lane ka manis ne on I on sha ya ki bantrai kumba ki chu trai tangba om dei pade bantrai da ka ban pentoi yaki kendau sha ki wa tu lani ki wa he lani ban pendo no ya katolong lani ya kino ki cing tai nam lani ki cingdan ki cingbo jingsat ka ba labu da ki menbarim nama da ka cing sa nam ya ka cing long tanrai jong ko jeka jong ka ti dustur jong ka jai bendu ban kum ta ka menteri katanat ka koi ka khia ka kong Amprin Lingdo kala pente ba ka World Health Organization WHO kadang wat benia halor ka jing sapriang jong ka wild polio hajala Meghalaya ya ka case ka bala suban kong ka dei na po ka snong Trikikala area ka West Garo Hills district ha ka khat saw trik menta abnai ha ka ba iwe I hybrid badang arts nem siteng la penkit sha Golpara Civil Hospital banyo ka jing sumar bala suba ba ila banyo ya ka te ka jing pang ong ka kong Lingdo. We, both the Principal Secretary, the DHS research, have made statements on this matter. Today I also commented on this matter. Now, this particular strain of the virus is what needs to be studied, and the WHO is also on the job of investigating the details of the samples of this child that was detected from Trikikila in Golpara district. I mean in the hospital in Golpara district. So we have said that now we are again trying to identify the strain of this virus, whether or not it is a fact. So we are now going door to door. Surveillance teams have been upscaled, and we are now awaiting the reports from the institute in Pune, which will give us an indication of what is the kind of strain, whether or not it is polio or whether or not there is any further threat. So on the part of the department, we are making sure that our teams will now go on a vigorous testing in the so-called village where this case was detected. Now we want to ensure that before making any statement and causing further confusion on this matter, we will seek proper
guidance on the matter and get proper sampling done and get proper results. Once all of that has happened, then we will decide on the way forward. But as of now, it is just that. In fact, the child who was diagnosed with this strain of polio, whatever the strain name is in good health, is stable, and there seems to be other issues related to the polio drops that were given. Now we want to wait and watch and get proper medical traces before we comment further. But as of now, it is not an outbreak, it is not a big threat, and we can only give better information once we have collected that information from the ground. Ka seng samla hima langrin kalapin rem jor yau acting CM jong ka hima langrin uba bi CM yong halor ka jinglek pendam todong ka basop sop jong u hakmat ka management board tang banyo ban saya ka pisa jong ka hima kabalakot la kumba arklur khat sanlak tingka Habakren berkilat patai ke bor Presiden Keseng Samla Hima Langrin uba PS Lingdo uba deyu Presiden Keseng Samla Hima Langrin ula ong ba hadin ke jingyeki baklem song tait upa em nang tes em yong ula her sukino na kaket balak tungno dau acting em uba bis em yong harinkat ke jingkular ba unyeng banyada ya ke hok long tre ki kon ki hajar uba Lingdo ula ong ba hadin ba ula long acting em uba bis em yong ula let ban pendam sop hakmat ka management board ban yo seno ya kepisa kabala kot sauklur balai paulak tengka ban yasam hapedeng ki art ken hun ya kena kepisa bala yo na ka bai care sainar sya ni wan hadani da jaga hange po press conference ban pentip ban bersnow sya ki padba no sosong jong ka hima langin bana kalian jungi kom bangila yen kom bangila kular ma jong padba bana kalian jungi nginum don liang sya kanu kalian jong kita ki bakwa long sim hanre min yang be ya ka hok long trai jong ikun ki hajar dai ulur kata kanong rim ba nilayo kalat ban yo bantung acting tumai ha kanong rim ban yang ya ka interest jong ikun ki hajar ban yada ya kata ka hok long trai jong ikun ki hajar bat laweng no ya ipaim nangtei ba dangdon mentah ka suspension bat dangdon mentah po ka judicial inquiry ya ki kam ki jong i bat kani ke jingweng ya ipaim nangtei kadai halor ka nong rim ba kadon ka jing bom yang jong paim nangtei tu kapor ya ka interest jong ikun ki hajar bat la pen scam ru ya kata ka jingmi jong ka double authority po bahima tingi da ka jing ngai ke scam da ka jing syania ha ka juga por ila yo ban penki yo pai ba nong so sdong jong ka hima bat ha ka juga por ni pen pau ka jing songu jing so puro mi ki pai ba namar kila yami reti ban ila yo isya ban wanra yo acting bathumai da ka jingmut ka jing temu ko ba da ka jing kermen ba uni acting unsa la pan weng ya kata ka double authority te hanrei pause andalak poi kata kapor kaya kaba ila yo ban trikam kamu im kamu acting jong kahima menta ngiyo ya kubur bat kila de biya jong sakmat bana kaliang jong ni acting syam layeng ya kata ka hok long trai jong ikut ki hajar bat ngilap ya kata ka jing pemiang jong i da kaba ilek ban surrender ya ka authority ilek ban pendam todong ya ladi hakmat jong kata ka management board bat dai mai i menta iba kubur hakmat jong pertai boong bahapu himalangrin kadon kadebul authority namar ba kadon katkom ga jintip ka bangiyo awat nyempat yo ikot kisla ki batikna namar kan simpor ini banwan ra ik ta ikot kisla ki batikna hanrei ngiladap pha ki bru ki ban pengor bat ki bala wat jintip habe de bekane bat nilap sisa ba kadon ka pisah jong ka himalangrin ka bakot sauklur lai pulak tam kabami naka fansing jong ka BSF tengi perkat ba kahima kadai ban long trai ya kadeka pisah ka bakot sauklur lai pulak namar ba kanongrim ka acting sim uyang kadai kapor kadai bauong ba unyang kat balong kat bajeru unyang ya ka hok long trai jong ikun ki haja
Repause kementa ke papau kalong uniu acting CM Syam layang ya ka hoklong trai jong ikut kihaja utmu bet kelau tang kumno ban yo ban sei kata kepisah ban namar bak kidang don haki jing jong namar baya tengku bat ki ai namar patla ban penlip ya kata ka double authority lembaga kejing don jong kaan kejing khanglat jong kaan tihan rei namar bagi lakwa ban yo sei ya kepisah kilik serandar da ka ba ki ong ba ngin sei no tang ya ka bah jong hima kabangmut ki ong ka bah jong hima ka dei tang ar kulur khatsan la kabangmut long uniu acting sim mata ulak kubur hi bahapo himalang rin don ar bah dapo ka hima kamut ka management bud ka wei bat ka dorbar jong himalang rin ka wei de kata ka long ka e ka ba kom ki khun ki hajar kom ki nong yalam jong ka seng samla ki bangila penki ngila tristem bat yang kata ka nong rin ni penpau ya kejing sengau diau ni penpau ya kejing sengau bitar ha kejuk kepor bagi penram ya kene kejing le jong u acting sim u bamenta bat nakaliang jong ni kwa ban keren da ka basai kalong ba nakaliang jong ni kom kinong yalam kom kita kidkhot jong keseng samna nyim don benta EUM watang sipia sinayang ha kene ka kam kejing serendar lan ni kejing lilam no jong acting ya kabor jong hima sya kata management pun lur khatsan lak ngikwa ban jubab angne kalong ko kipat ba wanom sya elam bakla nakaliang jungi kinong elam jong asen sama himalang rin nyimdon kanu ka benta ban ong ban esim mentalem hakum kata ban ong ban serandar ya ka authority jong ka hima namar balai ngiyang nadu ka pasdang ru ngilak keren sai bang ngiyang ban yada ka hoklong trai jong ikun ki heja de let's say kinsa perkat ba kaipat ka banjin nang ni sakmat kai ka bangi kwa ban ong kalong ngimdai banduk jingkerman namar ba kum ki kun ki hajar ngin persang behi banyan namta ka hoklong trai bat kai ka ba ngila le hagitu kipor hadu bangin dayo yu acting batamai ngi kwa ban keren bat kwa ban persngau ka de kapor kalong ba ngim numdai ban songtan lah kanu kapor ngi don kam ya kajing kersan jong pat ba ngidei banyami renti kenang ba kata ka hoklong trai jong ikun diajar hapo ka hima kanum sa lilam acting lingdo jong ka kur paliar mau kerda like po like ente uba pai borlin paliar hakasi ba ar jong ka tayo ula sei pan pen isabot da kaduler kabalada banshan muhar nadus nam siajar praspa nyopupra da ubor sing siem bam koy haduar ublay ubadei usiem jong ka hima langrin ban pensisha ya jinglong tra jong kur paliar mau kerda like po like ente ya kari lingdo kur paliar mau kerda po ba Haba pensisha ya jinglong tra jong kur ya kari lingdo kur paliar mau kerda po ba halor jingkno jong uba Braswell mau perdoi ha kawei ka YouTube channel shimen bala ai kerteng mei rilum uba pai dorlin ula ong ba halor jingkno ba ya keduliar jong kikor paliar la penduk pendam henry keduliar house nem khat pran ya phopra la ai daulet bor sings em ubade us em jong ka hima langring kadang ne hadu menta ulong hang ne ha kaduliar la tho shai ba kane ka khendeu kan long ka hok jong ki jaj paliar ki kon kan thei ki bahiar pateng na uksan lang bat usngi lang ki ba kateng ka phon lang ka ma lang ka nyau phan mi lang paliar mau kerda po ba hak ne kaduliar la kren shai ba kan long ka hok jong ki paliar po ba ki bahiar pateng ki ba dei ki kon persa trai jong uksan lang bat usngi lang ki ba penyo ya ka khendeu ha ka por badon ka jingele thma persya yos em riau lada uba Braswell bat ka kenhon jong u lada udon ya keduliar kan bha ban ya pingsan ha ying bishar bat ban le ya ka ha ka basai da kalenti ke badai ong acting lingdo na ai play ya pi barang okay dalam penyopot burung kalau nikong ai play umbu thau ubal penyong yang aku ne ko modalong pada kibahin hasan di bedona penyopot tiga stand cuna kadi pai burlin peliat nak delu acting lindo juga kur peliat ngok kerda like po like kentei po ba ti hangni ngasuwan berinsya harga bayadai berkakam harga khatsau tarik kabayadai berkejingjia berwantap ulu badun ya kejing kesan jumi belasak dan perah
bala so penjual lo ki jinghangiet ki jet kali nadon sedang nadu bagi mi nama berat di kora baje ye gumtu lawan up yang ni haswa pengipoi lain jing salah senong kum basang kilometer swa berpoi ni lawan up daki briu bat ketong juga jangi bat kali jongi yang kata kapor ngilala im dah kabayak ngilala im bat ngilala pet ngilala sejing klaim dan penslam ngilala inform sakit polis bala don ki briu ki baa yang lendi bat ha kata por hi nagaliang ki polis ki lawan bat ki la simche ya gane kam tang hadin kum tu at komunit lawan mi ki briu haying to ki spa bat ki la kerkut ya kaying ki la bom ki la tet ya kaying tu bala julor lo di ngasu ban penpau ku ke jingtia ndram jur ba pi wan ha ka tu ka rukom di kam ya hap ke ngakir pak upaya kitu kipat ba lada pidon kanu ke personal yang lada yang yang kesen juga subha wani dak lenti dak kilo lenti peaceful ini keren ini penbe rega tu ke jingwan te kam ya hap kalung kabu jingma hadir mabut ke kalau ke jing dei tu kam sul tenang tinggal hatu ke jingja ladon sibun ki media ki pelami ban penrem yang ban pensan yang dari kata ai bahkan kean kanjat ke jong ke kamram dengan kuat dan berpau hongni ya ke wei ke channel ke mei lum channel ke bala ong ba nakalian jonga na kangdam ngala don kata ke jing tmu ban kang ya kayo di nakalian jonga ngamton ke nu kot ngamton ke nu kentin ke banga ong kabang akran ban khang ye kayo di kane de namayang joki pio gundo holo ta yo tak khang no de kane ka jingye bluma de yo de lu kai bon len ong na ban na sakmat kayo tak khang no de nagalian joki pio gundo holo kata dari kejingkran dunia tradisional menung orang yang tak hanglo berkano ke official letak ke bangal ai haki district council ne hanglo benang khang ke yo nakalian junga ngamdon kanu ke komen ban khang ke yo ne ban pli ke yo ndai kala de register na kumun suwa ai ke yo kan yat kum bakalong ndai kede banyak kata kalenti bakinong sumyaw bakinong lumusod bakitrayo kinya brom kaliang iwe habadai bat kajing pensai hakane ke channel nakaliang jong ba braswell paliang uang ba yang kata ka dulir jongi ki paliang oba la pendu pendam uang utah rei ka dulir ke jongi hausnam chejar paspat ni popra balai the ulit bossing team of Langren State kadang ne kadang lom haduk mentah dengan pensisa ya pi kipat bak kipapet kadai kene kedulir original balai the bossing team of Langren yang kendau ilung lokur paliar jongi hangne la tosai bakane ke kendau kan long ka hok jongpi kijat paliar kikur kentai ki bahir pateng na uksan lang bat usngilang ki kerteng ka phanlang ka malang ka yaw mit phanlang paliar mo kerda toba hangne la kren sai ha ka dulir bakane ka kendau kan long ka hok jongi ki paliar toba ki bahia pateng ki badai ki khun pusatrai jong uksan lang usilang uba benyo ya kane ka kendau ha ka por bayalat ma persya ya usim meriau tiga yo ya kane ka kendau ha ka pateng jong uksan lang usilang lengwa kisim langin tinggal pensai ini balada utau beraswal bat ke kenhun juru beraswal mau perdoi baki kenhun juru lada udon yang kadulir di kabha bangin ya pensai ngin ya pedi pokut lana hakinius ngin le ha ka basai ha ka rukom ha ka lenti ka badai tingiru ilong palakloi ban ya pedi ikut jui lah hakikut paper
Telada pimudu yang menurut ngilong belakloi banyak beli ya kadang tang sau sanjing rugi ngan dia jujur ya kata jingkran jongku ngong ba kiwat lebo ini kita bagi don ring sanjing sawing hanong dilon ngam rehapok kendau rilong dokur paliar kamu kilong ing jumi kila peu ing kila don kadai ya baru ki poba ki badan hamdo kakur paliar kelarai kadalba kabasyong akan dengar akan senang dengar menin syukur terik benar Agos ajar usau ke larai kikur palian kibadan hamlu kibadai hok kikur juga palang ke malang ke yomin palang kinong trai le jaga kendau la kibadan hamlu kinong trai le jaga kendau nama bagi di hok kibayo pateng dia kan ne ke kendau ri lundo kinong bagi trai subuh ayu sa manga ngan trasnong na nong dilon ngan tit caka soslong tinggal wan pai sa nong dilon ong bangam desu trasnong kan hape de kitra kindo pinsa de kitra kindo laki don hamlo ngan kuat kan pensai u halor bete bar kadorba ke ba la penlong dan kajat mo prodoi sangli menen si ba kiong ba kene ke jingja tak sam tare hapan klip sim ngan don ye ban komen halor ke jing jadi jadi berusia terengan orang tangkung deh bah kejingja kesal terek hajing jumi hanong dilon omdon kam bandahak penuh hausin dari ubraswal kinong yalam jong itu kipat bah kipat pun dibawan ban penjot kini kesan ngap kentu kebor kan bah ansimkia ya ubraswal ban supaya baju ayam berkat baju stop handi kibadai kita kinong yalam joki bagi dewan pelahap ya kejingsya nama nadu bangsa jah keturu nilayo lagi football bagi lalong periklan banwan hiat kema ya kejing joki di ngekepat ya kebor dengan dan simkia halor badai berketu padulong menin kadorba ba kejingjit jit yang aku tinglindo la sujit tangkap to kan nengu ngapen syai hangni baka jingjit yang kumu acting lendo la rai la kadorba ha khandru tarik julai arajar usal masinjo ya ketuga siti bala pendu pad laweng ustok handi na kam lendo Henry kadorba ka bala lum bala penja de muluki filar palia sekretari kur palia makuta lek ko la gentei ka bala penlong hanong diloi kadorba kur kala jet kala ibiang yang abang ngomong biang kumbu acting lendo jalan kur panjalan jalan kur kenapa gila kampen sisa ya kan urin tika dobar khandro tadi banajula jauh besar kelajit biang yang kumbu acting lendo ilaka kopi ya kene sabu IM inchat ilaka to the executive committee kadisi shalom basu secretary to the executive committee kadisi shalom banjit yang aku melongkok papura to kumulun acting lendo tak hadu ko sim berkaderba kila ban pepet banjit katung dari tidustur kinongjit yang aku acting kidon hadu terus pak kendai ko armut kinongjit yang aku acting lendo dari kibajit uta uba ipan maki ngaso ba kumba lais pak mesos pak usim upet bet ba mano majority ke banjit ulungdo lane tingling do re jingsya kini sangli bat mo podole kim don hak hiru banang tingling do lane banong lindo bat kim don hak hiru bangkan trai de ka khindo palia riung do ju amar katung ka dole ko ang pedi mele de hak tang ki bas kha ki ba kha ki ba ya ki ba pun na ka phalang ka malang de yong ni phalang tang spara de tang kita ki bala banong trai de tang kita ki bala dia penting ngomong do de tang kita ki bala banyok di ya kan kita bilang doa kita hendak di tangkata. President Jongka Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Vincent H Pala hagasi palay ula kino ba National General Secretary Jongka National People's Party uba deiru menteri rang ba benrap ka sarkar jila uba asniaw bhalang dahar uday unong ay kitin Jongka RSS bat ka BJP.
ubak pala la kren ya kene ba kan tho ting ya ka jingong ubak sngom ha ba ka kongres kan sa sha penja kerteng shen ha Meghalaya hadin ka jinglit ya so kilai ngut KMLA ba Gabriel Walang Nongstein Dr. Celestine Lingdo umsning bat ba Charles Mangar Mahoti sha ka NPP unu MP Barim ka Shlong la Kamru ba udang he spa mau ban ya ka NPP ban lit ya so bat ka Shobhala Dahar is a spokesperson of the RSS. The RSS, wherever they are, the BJP, wherever they are, their voice is Congress or India Mukh Bharat. Whatever they say, Congress Mukh Bharat or something. Mukh Bharat. So he's Shobhala Dahar has to voice. Congress Mukh Meghalaya. Has to voice. Otherwise, they know all illegalities from drugs, coal to anything, all done by Shobhalang and company. So the CBI, I was an MP, I know. They got used to come to me and ask for feedback, intelligence, this. All their files are on the table. A time will come, then we'll see that who is Shobhalang. I'll tell you, the history will tell who is Pala, who is Shobhalang. The history will tell when these people will be in a certain. You have seen many of the people are in jail, be it Kejriwal, be it any party, any chief minister, any ex-chief minister, any ministers. The records which they put, one day they'll land in problem. Today they have to speak the voice of the BJP, otherwise they'll be finished by the BJP. So the voice of Shobhalang is 100% the voice of the BJP, the voice of the RS. The people of Meghalaya should know who is he. He has been exposed by his statement. He has been used by the BJP. He has been used by the RSS. He has also offered, he said that the NPP will always welcome Vincent Pala if he is ready to join. I think Vincent Pala is richer than the NPP, so there's no doubt. Kinong mikmat bat kinong yalam jong kasnong mausen ram hakani tayo kilapin pao sya ka sarkar jala sa pangka jinglong jingman jong ka surak mausen ram kabalas niyo sa papalan. Kita kinong syong snong kemau drama sni balang kilai kendu ya usimbut menteri rang ba kajela ba Preston Tinsong da ba kentu yu ban maramon mador ka surak ka wailoi balad road. MDC ka thai nu ba Alwin Kriams aukmi ula ong ba ya kene ka surak menta la kumba saupo hadu san posnem ikila maramod shu. Don't they like the NGO this? No. NGO Dapat dokumen ban penbena segi pajak Joko Bosram ba ngidang suwan kendu ia Deputy Chief Minister bani in charge ya Gabriel di road. But dokumen nakalian kejung habang iwan bani kendu nakalian kejonga kumu MDC iba hima bani ex-MLA Jogatan ringkat lang berkinong sisa senong ke NGO but gi dokumen hakani kapor ban pentip sepi ba nakalian jung Deputy Chief Minister ila ai ke assurance ya kaba kasurok nadu napo weloi shadu chapo balat shen kin sanction no but kin sedang ban snasho ga DPR but ba ka project kanya chikmat but ni dokumen ru ban pentip sepi abangi OCI namar ba kasurok kelas news hadu kata nadu napo weloi hadu emotionram but na trong plan sharum but na kareng gajong Deputy Chief Minister ru ilai assurance ba menta shen lakut nu slap menta in sanction swa kapisa tang ban yo swa ka repair kenang ba bensuk ya kalit kawan jong baik ba surop menta na kareng jong Deputy Chief Minister ila pentip ba kendika intermediate link tekan nukulur try kenika kinang le ke DPR menta tengimpat la batno ke exact amount and then la dep le ke DPR ngin setip ke exact amount kan no bakin section but ya kenika ni sutu ba ya kenika bisa ka ban yo mentaru kan de napoka sanction naka World Bank approximately ngatrai dokumen about 80 km markan kenika surak kan kenek na kan kenek surak sha ka Ranikor constituency kan yarap sibon namar ba gila angno dagi popo snem sisa ay kata kade ka surak kade ngam kade nadu ka policing ala badong nadu ka port independence ka jungi
ya kaba kani ka surok insang yo kani bakin kinyat kini ki sipai bandit yada yangi hadu po kapon te hendrei nadu ka tukpon hadu mata ka surok kadang ne unjo te mudur ki mata lakan ok ko snap te ngi dokumen akani ka por bat ngi dai kublai sisa ya ka sarkar haka jingelam jong chief minister kona sama bat i deputy chief minister lai kublai kerpang i ba hadin baka hakani ka sarkar ke MDA2 ki jing angnot jong ki jing angnot jong ki ba jong ka Bosram constituency sha ni lala ban pendet sedang kin haban shimi kini ki consultant ki bayar tayab ke government bende kani ka DPR ikamai kan terle andai ila ai assurance ni ba in deploy kat kapala ka first phase markadon urban tahang tu ka first phase ka kaladep ka second phase ka kadaniat ka project ka kamsuki kendiat andai na kaleng ka jong iru ila ai assurance ba ila Pak Budin na chief engineer juga priority ba bu nyekren bari kontraktor bari trek susrok bari compensate namar ba ka data ka second phase ka ba ngisem jing sisa ki pek ba namar ba kasuki berkakam kai yang darbar ba kerpang jongka KHADC hagas ni thodian jongka tayaw kala minjer ya ka Khasi Hills Autonomous District Council Constitution of District Council Amendment Rule 2008 pusau kabade ka bala pentmai ki MDC constituency kabade ru ka kai phot bala le daga delimitation committee ya kene ka amendment rules lawan ra hapo ka ying darba dau deputy CM ka KHDC umakmi ya katnal ilaka ba PNSM ha ka ba ka ying baro ka wei ka monjor bat ya kene na ka liang ka isi kan sapha no shen sha katna DCA knang ban yo ka jing monjor na ulat ka jela haba kren chikla pathai ko bor hadien ka darbar UEM elaka ulai thu ba ha kene ka jing penbet thma ya ki MDC constituency ki don hadu khat khandai ne arpho tali constituency bat ki snong ki bamenta kila hab lang bat MLA bat MDC constituency lain no tang ki ba hasor ngashwa ban brief om tagasni ngala wan pas ye kaniga Khasi Hills Autonomous District Council Constitution of District Council Amendment Rules arjara pusau kane ka amendment rules kadai na kabanta bandi organize biang yaki shnong na kawai ka konstitusi chawi konstitusi bakat pala ban balance yaki jingdon jungki nong thapot fi kidon kandiat kumna nong po kapaham so bangar kabari nong po nya bu no hajiran nang bakan kham bialong marjan kayumong long ru kabade hanong po konstitusi haga MDC karba haga MLA kadeha umsning ya kayumong long ru ina lang no baka umsning nang takidon kandiat kato ni kum kala palang kanongra na soram kham nira ngosha thumai nang bakanong kandiat kan balance kebot kidon kato kan gishnong na mausundram kum karai ba kanong thumai bakat kan gishnong nira ngosha ranikor kunci. Nang tak Cliff koloni, Karisa koloni, Tripura Kasel, kini kilong atat sebat ka Laim Kra, isim la nong temai ibu no ha Laim Kra. Nang ka Sauli ka Lengkin ka Mausir, kini ki hap ka Sinong Maupat, ki babor kata ki hap ka Laim Kra, kini kirman phai no sha Maukhat pentor Kra. Nang ka lum dobar ka lum sopo ka mensai ka kanjat football ki babara shakata ki hap khala imkra magini ki almo atat sebagai laban ala no shaka mau prem lawan nangka kumka lum singai ka badai baru shakata hap laim kra la an no sha nong thumai kum juru ka mau pat ka babara shakata ka don haka mau lai nama klai kan lawan ralang no batka mau khar penform kra kidon ka tukun ki sinong bang tiapo lajan lagi usiang mau kendro ini baru kata ki haba ka nong spung soyong tendri kala kham jingai lara no haka mau kham dingai nangka akajing ide par ki shnong na paryong gunsi ki bahap hanong stoy haka MLA ye ki turu ila no kum kse kolong marngor berkiwi kiwi nangka kidon ki shnong ki bahap ka paryong mosalaisan baru kata haka MDC kat bah haka MLA ki ngat haram rai Tikini kisno ruknya perman lang no akaram brai kenang bukan suki. Nang ka ne ka mau ko maru ka ba
Dia berkata hanong stoin, kum kajing kuat jingi paima berwarna no siapa rambrai. Nang tak kidun kisnong napo rambrai jengam kiba hap apo kamu sundut hakamele, ya kini kisnong ru kum kameniar ka kriang rin ka siang rang kini ru gilawan no na rambrai sya mau sundut. Ka diskyang ka badan bersyukur rambrai nama kalung atat sebagai no stoin lawan rak no sya no stoin. Nangka kidon kisnong gibahap apo ka mau sundut hak MDC kerba hak MLA kingat hak rambrai dia kini ru ngilawan rak lang no hak rambrai kenang bakal bensuk kaju ka MLA konstitusi kaju ka MDC usi kumgi Malang Kasi ki Malang Joypur ki Sildubi bat kumta ter kidon kisnong napo nong stoin kiba bersyata ki ngat hanong stoin MDC konstitusi katba haga mele kingat mau sundut kanong stoin ni kala khambun par kinung thabut ngila sim no ikri kisnong nanong stoin ni rasha mau sundut kita kilong ka risyang ka maulang reang ka mau kenjoin babun kisnong ter nang ta haga jadi ber kemelim namar bakani ka mau kriya ka haga mau pelang bersyata ba MDC kingat haga melim namar baka kenang baka bensuk la lang no siapa mau pelang nang ta kan mau kasiang ka mau diang kini baru kata ki hab halai umkra dia nomor ba ki long atas lang bat ka soreng kam la ai no sha soreng kam kalai dang suai ka ba baru kata ka panong spung la no sha mau pelang nang ta kanong rim hilsu ka baru kata hab halai umkra la sona no mai kini kilong adjustment jong kasih komiti ka bangio ban pas mta house ini sepak shen government gubernur bangio ban ASEAN. Uba Daymaya El Siang Shai, President ka Shillong Press Club, ha ka sipalay jong katayo ula palat patba ya ka jingruai, jong ka film lingkar, kapala ay kerteng pilong bajanay. Ya kena kecing ruai la pelaj pajba Shillong Press Club ha kecingnya don lang Presiden Jong Kesenjuk kinong shna film uba Commander Siang Pliang kinong penmi film kiting shop ki puron bat kinong thok kubor. Ya kena ke film bala ja kerteng lengka la shna bat penmi da uba Elijah Thongni uba day director bat producer bat ki bashim benta ki kentup usamla welborn mensong uba akum utin shop bat samla San William Mauri bat kasamla aba nongklau kum ki puron. Pada ketiga film in sepen ipat ba no nadu kalai pro terik nailar ajar posau habiju senema Shillong. Uba de meya El Singsha haba ai jingkren shua ban pelat pat ba ya kene kecing ruai ula ai mensim ya ki ting shop ki puron ki bala ya don benda ban akha kene ke film bat kumjuk ru ya uba Elijah Thongni uba la sna ya kene ke film. Hangni ha biju senama te galaria ti babun ki film khasi kim jupni te na tagadaw no ngi don tang kuwai senama hol agi jing sisal ada ngi don ong no ada ngi don chanong stoin ada ngi don chejowai manta ada ngi don sikui ki district headquarter kum shamairang manta shama kurwat manta tan ngi tu ipi kane kan be kuwai ka khana ka ban ai kam ki babun ki kun samla dan rei kumbalong menta ba lijis i habantip ki kedan rei badang thmai heban tip bagi heban kamai tang na biju se menta bala don ka hello mekhalia nam tip se nam leng jong pi fin nam ai se hello mekhalia fin pelai tang se nama hol te kata hi kan kam sim jingya ya pi khindiat tang bangam dei bangam penduk mensim te pila ban bo ikiduk sa janga ba fin dakit ta ka projector bali i geleng-geleng jing sinam te ngani tu ipi ki babun ki pai ba ameklia ki jukursian ki film khasi kawai naki bentar pengajukan mausa agak junga dari bangga peni ya ka film kendala dengan nongstoin siapa kadon ke kudang bisa jerong kadon ke kenja long hall buntu tinggi peni kibun kibre di bawah pai hajik sia kadak ka hall tangba hakapor badan keren dialog lana dan ruai ya sngo yo notit nar na siapa kadang
Dekade kapan I baki brio ki kerja ni yang kasih, dei tang nama bang imda di sana mahal. Hagoi yang pada nga ai kublai ka sarkar kapa la permi yang ketuka skim lembaga CM Ilawit te ka ba ong ban ai subsidi dengan tip lagi don em kini ki investor mo kinong sengkam senjam ki ban apply to skim. Te la dakin 4 apply ro ngakudu bagini apply to skim ban snas na mahal. Nang ba nagling juni ngin la ang permi ki sana mahal. Ngal ngam nang ngila ki film. Te ki babun hi kinong sna film ki dei ki ba sna film te ban snai ki sana mahal kalong ba kam nama kam dei ka business yang kinong sina film tena kadang tentu ye ki no entrepreneur ki ba kwa ban sengkam bakin apply ye ka skim nang ba mengiru ngin yo ban peni kisna mahal te ngakwa ro ban yetu api kun ki media ro sa jikan mau nama lagi perkat ye ke keteng ke film telah so ma lengkap ye so ma ka keteng dan ba next step ba kadang nak kai halan dat coba di film ko ba kalom ke cingkai yasi ke imlang kesalang hantam di kon samla at thong dong kilo ba thai ngai pakade kita hi je akalom ko ne mantan ni ngarang yakran bagi ba peman yang bagi tengshap bagi purang ba ati di film ro ide di insta ide di bisuat hati serial ini film di gaya ide di film purangkong waktu aku film keban pedih apa di sinema dengan kitbok yang ini ba lengkap ini film akan nang IQ syakmat syafrang ha jingak film helong ru kum jingak musim kat nuksa piwai kon samla bikin isu pentalang ha kapa wan syakmat ban di film kasih kembali omongan ba kadang kowe kecingnya ये film kasih nama bagi padon nak jauh kasih nama hot. Ni dah sebenarnya ruwer padon jing temu jauh masyarakat dan penkelas nama hot yang ni kasih Central Library antara film kasih ngamti berdokan mo kanlong. Mereka padon jing temu makin ada dia kata galeri di sini. Ini sekarang dah kalong kita kanlong jing kerku ya baru film kasih kanlong jing ayam sini ya baru kita shop di Puran. Keban hak film kasih nangis semat. But kunjuro kowe ni jige kumba ba koman ngomba kumba tan di tentang hadis cinema hall jong diwe kalau pihak siu yang bai hall ko kita ni ba kejinglut atip ban ringi ko film kam dei ko ba hendiat dei dei ko ba bon kejinglut jingsep kumba la batai di ba koman nado ki ba pendriam pendai hadu ba pej ya ko bang kedi hadu ke lek kawan ada kinong hak, ada ki nong director, producer, ki pun ba ki yedon tah ka ba ringnya ka film. Ki next time ba tadi ka film ka ba antalai, antalai pun tadi apa di cinema hall ba apa bernihat kembali ong director ba images songi dan nong film ka ba yagiau ba kembali la ong di nong keren tu basic mat. Nanti bok yang dia kena film, antara kita tensap kekuran, bahkan nang IQ sekarang hakikan kawaki kila simenta. Nanti bok yang dia kena film, bahkan nong film, bahkan saat kita mau haka history kijong kejadian beliau kijongi. Haswa bangin penkun no angin pai biang syakimat kibakongsan sasisian. Haringkat langbat kisah sebut IT ka KSU Syaka Sarkar halor ka MPSC Rai ka Kongres banlej mudui syayeng ka syari bersai ki langut i MLA bala penyaso syaka NPP Daga strike ka baklembu opor an pelong ka seng ki bati mau di syam Pendem tudong sop-sop u acting CM hakmat ka MB Tang ban yo saya kapisa kapa art point wesan keluar tingkah. Ubah seniau bahalang udi unong aiktian ka RSS. Ong ubah pala. Bat kiwe-kiwe dek kubur. Badak itu hilapoi siya kabakut jong gani katop kubur. Yan saya siyam biang bat piha kawe pat katayo. Kublay sibon, tiasan.